Museisha nyanaku nitwesekana mavinda maingi andu ala Wikalaa na Mamutha me Mwanya makotha kuvoya utethio nikienda makwate ilovia cia kutumia kila muthenya indi ni kana ukewa wa Mundumuka umwe kwa isietwa Debora Nzisa ni kuma kuya sub-county ya Kisauni county ya Mombasa na ula withia wana thina wa mawe kivathukanyo. Debora asiwe na thina usu indi ndavikie na kwiyutuka na vala wavikie kusoma nginya ona kimanisioni cha kiuvundi na eka course ya networking. Wanagutwika Nzisa ndakwata uya wakila wasomeye ni wavikie na kwivundisia Kutuma aitumia moko make uya ula ukuetakana n'umunenga yo mukate wake wa kila muthenya. Livoti witu wa Mombasa Angelina Mose nukomanie na Nzisa kisioni cha Mishomoroni na tumbanisia ngewaji Mwanya na ilo umivatisite kila mundu ena utonyi na kieni kilungu chakeli. Ni chambe change wa ino Mwanya Iulu wa kila mundu ena utonyi nini na kwathie kana kilunguni kichakeli ni kuelesea kila Nzisa kuma kisioni cha Mishomoroni na ula Wikalaa na Mamutha me Mwanya wikani kenda kuimanthia mukate wake wa kila muthenya. Debora Nzisa na ula ambisi uye wa Kuthukuma na moko make kwa kutuma ngua cia ndi ovoma na itamba nukuetekana ni umutethete kuimanzia kia uya na kuikia kaindo ngusuni. Ni talent cause unajua ukiwa nyumbani you think of something, you are at home haufanya kuna kitu unafanya, so you take uzi unafikiria na pia God pia anakupatia idea of how to do something, so namwambia God anipatie idea nishone kitu yenye pia someone akinunua ataona this is a good artwork. Unaona ya Kuthukuma na moko makwa ni verse kwa Biblia inasema ngai athima wa moko maitu na koko kula kuteka uya kuikaye na koko kula kunenga na niko kwa thima wako ikula kureceive yuna sisia verses zisu kwa Biblia niyo inenga inspiration ya Kuthukuma kuikawea na pia kukethwa ndina like ndina mbesa sia kuwa ndi ni kunia saa ingine pia hii communication pia ni kitu muhimu. You can speak to your friend, you can speak to your family, you can speak lakini wa akilia we expect kila mundu nuwisi pai mundu esi kila upetea. Wanakuchika Nzisani waendie college na kusomea course ya networking nukuelesekana kukosekana kwa ilovia ndathiki ya kuendea na masomo make. Okay, nilikuwa na request viongozi wote wakamba ongozi ondema akamba tafadhali ningopo ya mtu onde kunisupport kwa masomo ndo naenda kwende ya masomo nisome IT na niende zaidi nisome networking at least with the ndo naika uya ofisini na nokao Saturday niende na kabiashara kaka kwa with the angalau no nitone pia kuiva full rent no nitone kuika shopping ya kwa personal niyo ya tupampers na tumahitaji tulatwa kwa mavinda maingi andu ala Wikalaa na Mamutha me Mwanya ni malika andu wani na kuvoya ini Nzisa nukuetekana vena wailu wa mundu kuimanthia undu wa kwika ni kana kuimanthia kia uya ketha ni kuni support. The only support mi naomba tu mundu anenge order nitume nifanye kazi ketha enda product especially easy short national bra national key holder unenge tenda ino nitume national mpaka mindo hii ya Kenya tuko wakati wa kura mundu anaweza pata hii fiti sana at 200 bob ama 300 na depend na ile design yenye nitakushonea poa. Wana uwe Nzisa ni wavikie kukwata ituvi ya kuiandika ta mundu we Mamutha me Mwanya na kuni wasimune wai nitwa kuikia kwa Malkia Award kwa uwe uka kwa sherehe isu on Saturday nye nabi ila ne kidogo event yambia ila yambie mambia kwa sia tuenda kunenga na award no kwa mwitu su ni mlemavu na niwe ayandikite wea for the first woman disability in Mombasa kuyaandika wea nye haina tungiye ngai movea. Mwana inya Moses munu kuelesekana Nzisa ni Mundumuka wikithito kinene kwa kila undu wika ni mundu very ni mundu wa kawaida ena character, she's funny,
saingi tuchoke anake ba mpaka mundu wangi ndona ta anything ni mcheshi na sometimes ena maundu personal saingi ezo open kwako tondo oyutu iba town asema tu my dad MC ko ninya not your responsibility so ya kutake care nake sometimes ona ibika bando in case of anything pengine nikwenda kuthi bando na kwa pengo kwenda kuthi bando na mimi kwa maundu makumtezesha ba so I have sometimes to niambie na nesu yake nikana mundu wa makwana nike baadaye maybe kumtoa alikengalini ni mtu na wheelchair ino nukuelesekana ona kutuika mwitu inyasi iwe ena Mamutha me Mwanya ni mamwetikile na kwikala nake nesa na kumwonya wendo itwa rosa ta sister yetu na twa whatever comes, whatever it will be, hiyo tuta receive ta sister wetu. Ona uivanzi sani mwini na wasia wake ni museo kwa kwina kinongo kila ukuweta akimanyeka vidane kala wae mwana munini. Mimi ni mwana wake nashukuru kombolewa na Yesu sasa niko huru. Vena vata wa serikali kuikia malonyo me Mwanya nikana kumanthia andu ala mekalana Mamutha me Mwanya mianya ya mauya kana kumoni nziasi ya kuimanthia vata ni wa kuyukilia kiukwati ota undo nzisa ukuelesya omba to one day, second day, third day utakuwa umekusanya hizo doo nenda ufanye biashara. Lakini si eti uombe leo kesho forever more uko hapo barabarani. Yule mtu alipita hapo akakusaidia na 1,000. Hiyo 1,000 si unaweza nunua njugu ukauza. Ukaketi hapo barabarani ukauza ukasema tafadhali support nani anakataa kusupport kazi ya mlemavu? Nginete vandu vyotota. kwithiwa wina Mamutha me Mwanya ti wona nyo kana ndutonya savali yake na ukewa wake Debora Nzisa ni wona nyoki kana kila mundu no atonye kilungu kiki Mwanya chaito na kumba na kwa kuninye Angelina Mose.